Can you imagine weruo-ini hinde weruo-ini ugathii ukaririra mundu agakwira we nawe ri ai mundu na ndakiroraga yongirora ng'ania nawe. Can you imagine? Ni urona ruo ruu, ni urona na ndiraria undu ati ona ngikorwe haha ni aramenya niguo anjirire. Ati ona ngikorwe haha ni aramenya niguo anjirire. Mandathire gicicio-ini ngirora ngimenyana ni mandi muhunyuku, ni Triza ndi muhunyuku biu na ni batie gwikwo undireko. Ni Triza Mangai mwathani ndi muhunyuku, ni hano ng'ombe hano nguku mwathani ni batie gwikwo undireko. Riu ngiingira nona ciugo ici anjira ngiingira thiini wa ciugo icio na ngi sasa unataka aje koi. Triza mamake Muraya niahithuritie ati Karangũ Muraya niamuhananagia muno na mubango wake wa kando, na riu Triza nieiraga muno akona kweli we ni muhunyuku muno niki atangiendeka. Ageria kumuhe mathina make akanjia kumuprovoke, na Triza ahakikisha ati ona Karangũ angikorwo hau thaa icio no uge ma niguo amwirire. Na riu kwe mafans mokite guku comment section ta Wairimu augite Triza umefanya nilie. Nake Suzy niachangiria akauga huyo mwanaume alikuwa amekudharau sana. Nake Harriet K niaugite any person who has gone through psychological torture will understand what Triza is saying.